ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. тавре мушоҳида мекунем имрӯз дар ҳудуди шаҳри душанбе номгузории аксар марказҳои савдову хизматрасонӣ мутобиқ ба талаботу муқаррароти забони давлатӣ нест. яке қаҳвахонаи худро бо ҳарфҳои лотинӣ вегас номгузорӣ кардаву дигаре толори варзишии худро тигер. чунин номгузориро мешавад гуфт эҳтиром ба забони давлатӣ? инак барои шарҳ додани ин мавзӯъ мо ба суҳбат мутахассисони кумитаи забон ва истилоати назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро даъват намудем. дар суҳбати мо қарор доранд Раҳим Зулфониён, сардори шӯъбаи танзими истилоати кумитаи забон ва истилоати назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соҳира Абророва, сармутахассиси шӯъбаи танзими истилоати кумитаи забон ва истилоати назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи муқаррароти қонунгузории соҳибкоре ки маркази савдо ва ё тарабхона мекушояд, барои номгузорӣ ба кадом мақомот бояд муроҷиат кунад? яъне ӯ дар интихоби ном то кадом андоза озод аст? номгузорӣ ин пеш аз ҳама як рукнест ки моро ҳам ба ҳамватанонамон ва ҳам ба меҳмонони аз дуру наздик омада муаррифӣ мекунад. яъне вақте дар кӯчаву хиёбонҳо, дар пештоқи тарабхонаҳо, ошхонаҳо, нуқтаҳои савдо, марказҳои хизматрасонӣ ва дилхоҳ ташкилоту муассисаҳо навиштаҷот ба забони давлатӣ насб карда мешавад ва номҳои зебо ҳамчун муаррификунандаи номи ҳар як ташкилоту ниҳоду муассиса ё марказ муаррифӣ мешаванд ва ба назари мо мерасанд. ин албатта як нигариш, як ҳуввияти моро дар бедории мо нишон медиҳад ва ҳар як соҳибкор, ҳар як шахси воқеӣ пеш аз оне ки барои ташкилоти худ ё дилхоҳ маркази савдо ё нуқтаи савдои худ номгузориро интихоб мекунад ва барои интихоби ному номвожа вай бояд ки пеш аз ҳама сабти ном кунад ва барои сабти ном кардан вай ба мақомоти дахдор, нозироти кумитаи андоз метавонад муроҷиат кунад, чунки онҷо ҳуҷҷатгузориашро соҳибкор дар он ҷо қонунӣ ва қоидавӣ мекунад ва ҳамзамон барои пеш аз оне ки ӯ дар мақомоти дахдор ба қайд гирад, вай метавонад бо комиссияҳои маҳаллии татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияи худ, ҷамоати деҳот ё шаҳраки худ муроҷиат карда истода ба ин мушкилоти худ осонӣ биҷояд ва роҳҳои ҳалли онро аз он ҷо дарёбад. ва ҳамзамон ба кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ пайваста ва мунтазам соҳибкорон, шахсони чӣ воқеӣ чӣ ҳуқуқӣ муроҷиат мекунанд барои хулоса гирифтан ё мувофиқа кардани номҳои ташкилоту муассисаашон ё марказҳои хизматрасонияшон ки ин албатта тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бахусус муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон риояи он бо дар назар дошти риояи қоидаҳои имло, яъне беғалат нигоштаву насб карда шавад ҳар як навиштаҷот, ҳар як маводи иттилоотӣ. ҳамчунин дигар санадҳо ин барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 мебошад ки соли гузашта бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ёфтааст ва дар банди 44 барномаи мазкур оварда мешавад ки ҳар як шаҳрванд, ҳар як соҳибзабон, ҳар як шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ вазифадор аст бо кумитаи забон, бо комиссияҳои амалисозии барномаи рушди забони давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон номгузориҳои худро, маводи иттилоотии худро, ҳар як ангораву навиштаҷоти онро мувофиқа намояд. хуб, вақте ки ин қадар зинаҳо зиёданд, ин қадар мақомота гузашт мекунанд барои номгузорӣ, пас чаро номҳои ғайр зиёданд ҳанӯз? дар Душанбе зиёд мушоҳида мешавад. шумо медонед инҷо ҳанӯз масъалаҳои таблиғу тарғиб дар ин самт ва дар умуман дар татбиқи барномаи рушди забони давлатӣ ва муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
باید که طریق وسایل اخبار عامه منتظم تبلیغ و تشویق شوند و پیوسته مردم آگاهی خوب پیدا کنند تا اینکه چنین مقامات ها چنین ساختارها هستند کدام زینه ها را آنها باید تعیین نمایند و حتی راههای آسان حل مشکلات و درخواست های آنها روی کار آمده است که امروز حتی در کمیته زبان و اصلاحات طریق پشته الکترونی میتوانند آنها در طول 2 یا 3 ساعت به مسئله های حل طلب خود جواب مثبت یا منفی را بگیرند. خب با اندیشه شما با حرف های لاتینی کلمه و عباره و جمله نامگذاری کردنی مرکزهای سودا، طرفخانه، دیگر دکانهای خدمت رسانی میتواند نفوذ همان مرکز را بلند بردارد؟ بعضا شهروندان ما فکر میکنند که نامگذاری به زبان لاتینی و زبان بیگانه گذاشتن یعنی دقت جلب کننده است و مشتریان خارجی را بیشتر جلب میکنند، اما به فکر من که این خوب نیست. یعنی فکر میکنم که اگر همون نامگذاری به زبان تاجیکی باشد هیچ مشکلی نمیورد به شهروندان دیگر خارج. بله درست قید کردن. در حقیقت شهروندان خارجی وقتی به کشور ما تشریف میارند آنها الکی از زبان و فرهنگ ما، تاریخ و تمدن ما پیشکی آگاهی پیدا میکنند، معلومات های خیلی خیلی مفصل و مشخص رو دارا میشوند و خود را مجهز با فرهنگ و ادبیات ما نموده ایستاده به کشور ما تشریف میارند و آنها بیشتر دقت آنها را نام های زیبای تاجیکی، نام های قدیمه تاجیکی خیلی دقت جلب کننده با ایشان می شود، چرا چون که آنها خود اکثر آنها در آموزش زبان تاجیکی فارسی نیز میل و رغبت زیاد دارند و چون کلمه های زیبا و نامواژه های زیبای معاصر و یا کلاسیکی ما رو، نامواژه های قدیمه ما رو در نوشتجات مرکز های خدمت رسانی و نقطه های سودا یا نامگذاری آشخانه و طرفخانه ها می بینند، آنها به وجد می آیند و از این نام های دلگیر کننده خارجی بیگانه غیر معیاری که صاحبکاران از البته از شاید معرفت و هویت ملی کمشان به این راه می روند، آنها فکر می کنند که در حقیقت گویا با نام های بیگانه آنها مشتری و مزاجان خودشان را زیاد می کنند. برعکس این نام ها برای آنها دلزده است. برای این پیش از همه شهروندان صاحب زبانان ما رو لازم می‌آید تا اینکه در انتخاب هر یک نام آنها باید که موافقه کنند با مقامات داخلداری، یعنی با کمیسیون تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در نزد کارخانه‌شان، در نزد محله‌شان، در مقامات اجرایی حاکمیت شهر و ناحیه‌شان، اگر در پایتخت باشد پیش از همه با کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موافقه نمایند. در موافقه اول افضلیت به مقررات قانون زبان دولتی داده شده است و چون مطابق ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان نامگذاری به زبان دولتی یعنی به زبان تاجیکی صورت میگیرد و به راه مانده می شود. خب خیلی که صحبت ما در تالار کتابخانه معاصر خانه دانش صورت گرفته ایستاده است، بینید چه خیلی نام زیبا، چه خیلی نام شینم، خانه دانش به همین مانند چی بدی دارد مثلا؟ البته ببینید برای اون که نام زیبا، نام دلکش و دلپسند، خوشایند را انتخاب نماییم، برای این معرفت بلند لازم می آید و معرفت بلند از کجا پیدا می شود؟ معرفت بلند این سرچشمه می گیرد از کتابخوانی، از اونی که در خانه ما کتاب داشته باشیم و رفع‌های کتاب در خانه های ما هم خاندان ما رو زیب و زینت دهد و هم نهاد و باطن ما رو بای گرداند، غنی گرداند تا اینکه در زندگی، در روزگار، در حیات، در جامعه ما خفا مانده نباشیم و به هر یک سوال خود خردمندانه خود پیش از همه جواب رو از خود جوییم، نه اینکه از دیگران و محتاج دیگران باشیم.
و در این عصر گویم جهانی شوی، در این عصر 21 ما صاحب زبانان رو لازم است که خود رو بیش از پیش در آن همیخیل منظره های دلفریب، در همین قصر و کشک های پر از کتاب، پر از نامه، پر از فرهنگ جو کنیم تا اینکه باطن خود جای نهاد خود رو از دانش، از معرفت غنی گردانیم. تشکر. خب قانونگذاری جمهوری تاجیکستان کدام نامگوی خارجی رو استثنا میکند هنگام نامگذاری مرکزهای سودا؟ مثلا هستند شرکت های مشترک نام های خارجی دارند و یا برند شده هستند، همین استثنا همه حالت چگونه است؟ اینجا میدونید اینجا وقتی در همکاری صاحبکاران ما، شخصان حقوقی پیش از همه تشکیلات و جمعیت ها تاسیس میدهند، فعالیتی تجارتی و اقتصادی و اجتماعی رو پیش میبرند یا فرهنگی رو، آنها در موافقه یا با زبان همون طرف خارجی یا با زبان ما نام رو موافقه میکنند بین خود و ثبت نام میکنند در مقامات داخل دار. و اینجا برای این گونه شرکت ها نامگذاری گویم امتیاز ها رو میدهد، یعنی آنها میتوانند با نام های بیگانه، یعنی با نام های غیر تاجیکی یا خارجی یا آمیخته بله دو زبانه نامگذاری کنند. ولی اون شخصانی که به موافقه مقامات داخلدار از پیش خود تنها به تنها با نامهای غیر معیاری بیگانه، حتی بعضی آنها معناهای خیلی خیلی درشت و ناشایم را دارد، آنها به چنین راه‌ها میروند و در انتخاب نام از پیش خود به غلط‌ها راه میدهند که این هم قانون شکنی است و هم در نزد قانون جواب دادن، مجازات گرفتن آنها ناگزیر است. از همین خاطر خواهش میکردیم، احترامانه خواهش میکنیم تا هر یک صاحب زبان وقتی در انتخاب نام شروع میکند او باید نام رو به موافقه نام نویسی نکند. در اساس تطبیق نقشه گنرالی شهر دوشنبه مساحت عمومی پایتخت زیاد گشته ایستاده است. در این زمینه معلوم است که مرکزهای سودا و خدمترسانی هم زیاد میشوند، زیادند. خب کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اقتدار کاری مثلا امکانیت دارد که در 4 ناحیه شهر دوشنبه نظارت را از بالای نامگذاری پیوسته پورا براه ماند؟ تشکر. اینجا میدونید کمیته زبان نه این که با 4 مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه های پایتخت بلکه با 69 شهر و ناحیه حدود جمهوری قادر است و همیشه با آنها در همکاری است، همیشه از آنها نظارت رو قطعی جدی طلب کرده ایستاده پیگیری میکند. کمیسیه های تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی و عمل سازی برنامه رشد زبان دولتی رو در مقامات ها، در تشکیلات مؤسسه ها، در وزارت و اداره ها باید که آنها پیش از همه خود رو مسئول حساب کرده، چون رهبران اول شخص مسئول و جواب دهنده تطبیق این سند ها هستند. از همین خاطر احترامانه خواهش میکردیم تا از پی اجرای هر یک بندی برنامه رشد زبان دولتی و صادقانه دلسوزانه تطبیق نمودن مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی را آنها میان شهروندانشان، اهالی شهر ناحیه‌شان درست براه مانند تا اینکه در جامعه ملی ما در برابر رشد و گسترش همه روزه و همه سالش برای نسل‌های آینده نیز زمینه‌های فراخ و دسترس رفته رسد. نسبت به صاحب ملکانی که مرکزهای سودای خود رو با نام‌های غیر مثلا نامگذاری کردند، وقتی در ریدها آشکار می شود آگاهی نامه میگیرند، خب در آینده چگونه مثلا چاره‌جویی کرده می شوند؟ چون چند وقت پیش مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه همراه کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در چند نقطه چنین عملیات داشتیم. مثلا تو در نزد شما هستند. خود شاهد اون هستید که ما رید مشترک، سنجش مشترکی رو در کوچه های پایتخت براه مانده بودیم و 5-6 سندی که ما در دوام این امروز
тартиб дода ба соҳибкорон ба шахсони воқеӣ супоридем. инҷо бубинед мана барои мисол дар бо мақсади он ки толори варзишии тигр бо номи ғайримеъёрӣ ва бо навиштаҷоти лотинӣ номгузорӣ шудааст ва ҳанӯз сабти ном накардааст дар мақомоти дахлдор. бубинед мо 10 рӯз муҳлат додем. эшон агар дар ҳамин муҳлати муқаррар намудаи мо норасоиҳоро бартараф карда бошанд, онҳо аз ин иҷрои ин санад аллакай озод мешаванд. вале дар ҳамин муҳлати 10 рӯзае ки мо дода будему онҳо ин мушкилотро хунукназарона бепарвоӣ зоҳир намуда истода аз паи бартараф карданаш нашуданд, аллакай шарт нест ки мо назди онҳо равем. мо аллакай аз ҳуҷраи кориамон дар асоси ҳамин санадҳои огоҳие ки карда будем протоколи ҳуқуқу вайронкунӣ тартиб медиҳем ва ба прокуратури ноҳияҳои гӯем фарз кардем Шоҳ Мансур, Фирдавсӣ, Исмоил Сомонӣ, Сино ирсол менамоем ва прокуратура аллакай парванда кушода истода тибқи моддаи 89 кодекси ҳуқуқу вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ки он ҷо дар бораи риоя накардани муқаррароти Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии Тоҷикистон муайян карда шудааст, ба муҷозот кашида истода ҷарима барои онҳо муайян карда шудааст. яъне барои шахсони воқеӣ, онҳое ки бо патент кор мекунанд, соҳибкорони хурд, барои онҳо аз 15 то 20 нишондиҳандаи ҳадди аққал ва барои шахсони ҳуқуқӣ, онҳое ки аллакай роҳбари ташкилоту ҷамъиятҳо ҳастанд, барои онҳо аз 20 то 40 нишондиҳандаи ҳадди аққал ҷарима муайян гардидааст. дар ҳамин замина дар 6 моҳ ҳисобот ҳаст ки чӣ қадар соҳибкорон ҷаримабандӣ карданд? албатта зиёда аз қариб 23 000 дар нимсолаи гузаштаи соли 2021 дар ҳудуди ҷумҳурӣ гӯем ҷаримаҳо аз стонда шуданд ки 50% он аллакай ба буҷети ҷумҳурӣ ворид карда шудааст ва 50% он дар арафаи пардохт кардани анамон қонуншиканҳо дар ҳудуди ҷумҳурӣ. бале дар ҳудуди ҷумҳурӣ маблағи умумӣ 23 000 бале дар маблағи умумӣ. яъне инҷо мо хурсанд аз он ҳастем ки дар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ҳамин гуна қонуншиканиҳо, ҳамин гуна бо номҳои бегонаву ғайри тоҷикӣ муаррифӣ кардани номгузориҳо кам ба назар мерасад. ҳар он камбудиву мушкилот ва ҳар он хунукназарие ки мо мушоҳида мекунем бештар дар кӯчаву хиёбонҳо ва паскӯчаҳои пойтахт ба назар мерасад. дар шаҳри Душанбе зиёд аст. бале бале. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳо бо кумита кор мекунанд? комиссияҳои татбиқи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар назди мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии 4 ноҳияи шаҳри Душанбе зарур мешуморем то ин ки ҷиддӣ муносибат карда истода риояи қонуни мазкурро ба хусус муқаррароти он дар бахши номгузорӣ, дар бахши онҳое ки маводҳои иттилоотӣ ғалат навишта шуданду насб гардиданд ё номҳои ғайримеъёрии бегона хеле хеле афзуданд, онҳо албатта ҷавобгӯ ҳастанд. барои ин бояд ки онҳо мунтазам ҳамарӯза аз паи бартараф кардани ин камбудиҳо бошанд. аз 3 феврал то 1 июн санҷиш гузарондем дар кӯчаву хиёбонҳои ноҳияи Фирдавсӣ ва дар асоси ҳамин санҷиш мо 28 нуқтаи савдо ва хизмати маиширо ки бо номҳои ғайр номгузорӣ шуда буданд ба қайд гирифтем ва санадҳои огоҳӣ додем ва аз ҳамин теъдод 8 нафар ба кумита муроҷиат кард барои иваз кардани ном. яъне яке аз онҳо маркази фурӯши дару тирезаҳои Саламандр буд ки бо тавсияҳои кумита ҳамин марказро ба Самандар табдил дод ва боз якчанд нуқтаи савдои дигар омада номҳои худро
یعنی توصیه ها گرفتن از کمیته زبان. بله. مقررات زبان تاجیکی مطابق کردند. بله بله. یعنی مراجعت کردند. یعنی نتیجه داد. نتیجه داد. رفته با نقطه های سودا و عموما مرکزهای معیشی صحبت ها میکنیم که و توصیه ها میدیم که کوشش نمایید که با زبان دولتی نامگذاری کنید. خیلی حالتایی است که شهروندان با فکرهای ما راضی اند. کارهای پیش از همه پیشبرنده ما این همون تبلیغ نمودن مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی و عملسازی برنامه رشد زبان دولتی می باشد که این البته نتیجه های دلخواه هم خواهد داد و داده ایستاده است. و ما هم امید میکنیم که با تماشای این صحبت ما و آشکارسازی این مشکلات آن نفرانی که میخوان در آینده مرکز سودا یا دیگر مرکزهای معیشی و خدمت رسانی افتتاح کنند، البته با کمیته زبان مراجعت میکنند و مرکزهای خدمت رسانی خود را صرف با زبان دولتی نامگذاری میکنند. تشکر زیاد برای صحبت. تشکر. بینندگان گرامی، اینجا صحبت ما به انجام میرسد. یادرس میشین که صحبت داشتیم در موضوع مشکلات نامگذاری مرکزهای سودا و خدمت رسانی در شهر دوشنبه با متخصصان کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. یادرس میشین که صحبت ما در کتابخانه معاصر خانه دانش صورت گرفت. اینجا برنامه به اتمام میرسد. سلامت و سربلند باشید.